Kas sa teadsid enne seda intervjuud juba, et ta tegelikult intervjuusid anda ei taha? Aga kui me istusime maha intervjuuks, teatas ta, et kaamerad lülitame nüüd välja, ma annan ainult heli intervju, et ma ei ole kordagi kaamera ees intervjuud andnud. Ent erandid kinnitavad reeglit. Maailma meedias tuntakse Ikedat globaalses kunstipildis väga olulist tegijat just tema intervjuudest resoluutselt äraütlemiste poolest. I refuse the New York Times and many, newspapers for the last 30 some years. Ja ta lubas meid lausa harukordselt sügavale oma kunsti tegemisse. And I don't do interviews things. So this is very, very special occasion. I just accept the interview. See on üks mastaapsemaid asju, mida minu meelest Eestis on viimastel aastatel tehtud. Hästi võimas on, et ta on kuidagi nii, see pilt on nii kirgas, helid on nii kuidagi paigas, et väga lummab. It was so hard to have worked with the Estonian chamber choir ensemble because there's no technology, there's just voice and 25 people, and I have to adapt, the standard notation, do, re, mi, fa, which is extreme for me.